sva produkcija u 21. veku, umetnička, sva medijska produkcija će imati istu platformu, znači digitalnu platformu, tako da će alati svih umetnika, svih stvaralaca biti podjednaki, zapravo isti. A ono što je revolucija u svemu tome, to smo više puta pričali, da su alati za proizvodnju i distribuciju jedni isti alati. Znači vi ćete i sedeti i distribuirati svoje umetničko delo iz istog mesta sa lakoćom koja je bila nezamisliva pre samo 5 godina. Znači ta vrsta konvergencije s jedne strane dopustit će najširoj publici da bude stvaralac, a istovremeno istoj toj najširoj publici da bude primalac svih tako integrisanih medija sa iste platforme. Tako da će i fotografija i film i televizija, i literatura, i grafika, i sva ostala kreativna sfera biti faktički dostupna kroz tu jednu jedinstvenu platformu i to je u stvari čar i moć digitalne revolucije. Digitalizacija, reč koju sve češće čujemo i pokušavamo pravilno da shvatimo njeno značenje i mogućnosti tog savremenog tehnološkog procesa. Kada su audio-vizualni mediji u pitanju, o digitalizaciji između ostalog možemo govoriti kao jednom od najboljih načina restauracije, čuvanja i korišćenja zvučnih i videoarhivskih zbirki. Na preporuku UNESCO, veliki broj svetskih institucija kulture i medijskih kuća aktivno se bavi očuvanjem i digitalizacijom zvučnih i videoarhiva, koji, zbog svojih vrednosti, predstavljaju integralni deo nacionalnog i svetskog kulturnog dobra. Narodna biblioteka Srbije je već 2003. godine prepoznala značaj digitalizacije i osnovala taj digitalni centar u kome je zaposleno kao zasebno odeljenje, u kome je zaposleno 7 stručnjaka. I danas mi možemo da se pohvalimo da imamo oko 2 miliona digitalnih dokumenata u oko 100 različitih kolekcija. Cilj digitalizacije, naravno, pre svega jeste da se kulturna baština jedne zemlje predstavi korisnicima u otvorenom pristupu, da bude znači javno dostupna za sve korisnike u zemlji i inostranstvu. Cilj je takođe da se zaštiti građa koja je ugrožena, da bi se znači korisnicima ponudile recimo digitalne kopije ćirilskog rukopisa srednjevekovnog, a ne sam rukopis. Osim zbirke srednjovekovnih ćirilskih rukopisa, Narodna biblioteka Srbije digitalizovala je stare i retke knjige, fotografije, plakate, periodičnu štampu, razglednice, veliki broj gravira i zbirku gramofonskih ploča snimljenih na 78 obrtaja, sa osnovnim ciljem da se ovaj fond zaštiti i postane dostupan najširem krugu korisnika. Narodna biblioteka Srbije je pre 6 godina pokrenula projekat digitalizacije starih gramofonskih ploča snimanih na 78 obrtaja. Sadržaj naše zbirke obuhvata neverovatan broj različitih žanrova, što muzike, što govornih snimaka. To su ploče koje su nastajale već od kraja 19. veka, naravno više u prvoj polovini 20. veka. U našoj kolekciji imamo i 1500 i jednostavno hteli smo da spojimo zaštitu ove zbirke, vredne zbirke, i da je učinimo dostupnom. Korisnik može dobiti informacije precizne o naslovu, o izvođaču, o autoru ili autorima, vrlo često ih je više naravno, zatim o izdavaču, o kataloškom broju, o matričnom broju ploče, o stanju u kome se ploča nalazi, kao i sliku nalepnice, što je izuzetno važno za istraživače. Digitalizacija zvučnog fonda Narodne biblioteke Srbije podrazumeva i oživljavanje ovih često vrlo oštećenih snimaka kroz proces zvučne restauracije. Rezultat te digitalne restauracije je vidljiv u 3 svoje faze. Može se slušati kao sirov snimak, ploče se mogu slušati i kao restaurisan snimak, može se aplicirati takozvana maksimalna restauracija i uklanjanje smetnji koje ove ploče sadrže u velikoj meri i najzad može se slušati i nešto što bi se uslovno mogu nazvati digitalnom rekonstrukcijom, to jest postprodukcijom u smislu unošenja pojedinih filtera koji ploče približavaju savremenom uhu slušalca,
konkretno pseudo-stereo efektima i drugim. Laki tvoj let u čarobni me odnosi sve, gde tako srećan bio sam s dragom ja u tihe večeri te. 2005. godine u julu Narodna biblioteka je postala partner projekta The European Library, Evropska biblioteka, i mi smo u tom trenutku bili 10. zemlja partner u projektu, znači bili smo uključeni u projekat Evropska biblioteka pre mnogih biblioteka nacionalnih iz zemalja članica Evropske unije. Projekat Europeana je zapravo portal kulturnog nasleđa Evrope za građu iz biblioteka, muzeja, arhiva i Instituta za audiovizualnu građu u odnosu na projekat Evropska biblioteka koji se odnosi samo na kulturnu baštinu koja se nalazi u evropskim nacionalnim bibliotekama. To za nas znači da je pamćenje Srbije uključeno u pamćenje